Goeienaand, hartlik welkom by Fokus. Ek is Lenet Fransis. Later in die program praat ons met die nuwe burgemeester van die Namakwa munisipaliteit oor die pad vorentoe vir die sukkelende munisipaliteit. En daar is nog net 2 dae oor voor die verkiesing op 7 Mei landwyd gehou word. Ons praat vanaand met die onafhanklike verkiesingskommissie oor hulle gereedheid en planne vir verkiesingsdag. Ons hoor ook wat u, die kiezer, moet verwag om stemry by die stembusse vlot te laat verloop en die aandeel natuurlik daarin. Om hieroor te praat is advokaat Pansy Tlakula, voorsitter van die onafhanklike verkiesingskommissie. Sy is hier by my in Johannesburg. Good evening, advocate. Good evening. Is it all systems go now? Yes, we're ready. It's all systems go. As you know, last week we had voting overseas. Already 47% of the ballots are with us. And tomorrow, as you know, we're going to be having special votes. And our voting stations will be open from 8 o'clock to 5 o'clock. We have to stress that only those people who have successfully applied for a special vote will be allowed to cast their special votes tomorrow. So if you have not applied, please don't show up. And also, we're going to be having home visitations for the elderly and the physically infirm who have applied successfully for special votes as well. How is that procedure any different from actually on voting day going to a voting booth? It's the same, except that it's not voting day. And I'm glad we've asked that question, because we've heard in the media that campaigning stops today. And it doesn't, because special voting day, it's not voting day. So in terms of the law, campaigning can go on until 12 midnight on the 6th. Okay, so will a special voting take place where? Do I expect an official to come to me? Do I have to be in a private space? I see. How do I allow for that? Yeah, no, in the voting station, the special voting is exactly the same as the procedure on voting day on the 7th. So voters have to bring their green barcoded ID. They must go to the station where they are registered to vote there, and to the station where they have applied for a special vote. And exactly the same procedure will happen when they come in. There will be an official who will mark them off the voters' roll, and then they will give them a ballot paper. The difference between special voting and voting day is that we use we use 2 envelopes tomorrow. The voter will be marked off, be given a special vote, a ballot paper. They will put it in a small envelope, and the small envelope will be sealed and put in a big envelope, which will also be sealed. The name of the voter will be written on the and the ID on the envelope. And that is because on a voting day, when those special votes are cast, we then have to mark off those names from the voters' roll to ensure that there's no double voting. Yes. In terms of the preparation and arrangements, has anything changed compared to the previous elections, particularly because it's 20 years of democracy? Well, except for the use of social media, the procedures are exactly the same. We're still going to be counting in the voting station. The ballots are going to be counted in the voting station. We're still going to transmit them electronically from our municipal electoral offices. We're still going to scan the result slip. So the procedures are still the same. They're very transparent. You mentioned social media. How many allowances and how have you adapted to social media being part of this election campaigns and reaching particularly the born-frees? Yes, we've done that. We've launched new apps, which the born-frees can use to communicate with them. So that is going very well. But within this environment, we have to have a strict policy to ensure that as people chat and as they communicate, they don't de-campaign us as well. Yes. Talking about policy, within this era, particularly born-frees, we're very keen on doing and taking selfies. How is that going to fit into a voting booth or at a voting and polling station? No, that is not allowed. Here's my vote, here's my picture. No, the law is very clear. You cannot publish a photographic image of a marked ballot. That is an offense. So people can take their pictures outside the voting station, but they cannot take a photograph of their marked ballot, and they cannot produce it, because that goes
to the secrecy of the votes. Let's talk about policies and code of conduct at those voting stations. In the past, we've seen incidents of intimidation. We've seen people defacing posters, for example. What are the acceptable codes of conduct for not only officials, but particularly voters who might not be sure about what's acceptable and want to intimidate others by singing or toy-toying or flashing their T-shirts? It's not only voters, it's political parties as well, because the only activity that is allowed within the boundary of the voting station on voting day, including tomorrow, is voting. And you'd know that in the past or even now, you'd have political parties putting tables next to the boundary of the voting station and calling voters to the tables in order to still try to convince them to vote. But we are saying voters should not be forced. If a voter is called by a political party to a table next to the boundary of voting station, if the voter doesn't want to go to that table, he or she must be left alone. So, but also to say that there is a misconception out there that voters are not allowed to wear the T-shirts of political parties when they go into the voting station. The law does not prohibit that. The only people who are not allowed to wear the T-shirts of political parties are party agents. But what is the procedure? What should I do as a voter if I do feel intimidated or I feel compromised? Intimidation is an offense. And you'd know that in each voting station, there will be 2 police officers who will be securing the elections. So if the voting station, if a voter feels intimidated in any manner, they have to report that to the police officer. Talking about security, we've had protests, we've had incidences at Bekkersdal, we've seen in KwaZulu-Natal, and those made posters being defaced. What's the response from the IEC, for example? You know, banning of election material, defacing of posters, that constitutes a criminal offense. So political parties have to report those incidents to the police and not to us, because if they come to us, you know, we don't have law enforcement mechanisms. So it's the police who have to investigate these cases and the perpetrators have to be prosecuted. We need to talk a little bit about the ballot papers and the expectations. You mentioned earlier on voting for provincial, so we'll receive 2 envelopes. Go through that ballots, my apologies. Ballots, yes. Let's go through that procedure. So that there's vanishing ink on the ballot paper. No, the ink is not for the ballot papers. The finger of a voter will be marked with ink to ensure that they have voted and to ensure that there's no double voting. But all those things that you're talking about are urban legends. But safe to say that a voter, when it gets into the voting station, will be given 2 ballot papers, depending on where they are registered and depending on where they are voting. If, for instance, you are registered to vote here in Gauteng, and you happen on election day, on the 7th, to vote in Cape Town, because you are a registered voter in Gauteng and voting in Cape Town, you're going to forfeit your provincial ballot. So you'll only be given 1 ballot paper. But if you vote in Gauteng, say maybe you decide to go and vote in Bekkersdal, when in actual fact you registered in Pretoria. In Bekkersdal, you'll still receive 2 ballots, 1 for national and 1 for Gauteng, because although you are outside your voting station, you'll still be voting in Gauteng. But you have to take your ID with, so to that you take can your make ID. doubly sure your name is on that list. Yes, a green barcoded ID or a smart card for those who already have smart cards. Those smart cards are compatible with our systems. And
talk us through to what happens after the operational hours and then what happens after everybody's voted, or if I'm, really so late and I just happen to be there 2 minutes before it closes. Look, tomorrow it's 8 o'clock to 5 o'clock at our voting stations Monday, for special Tuesday, voting, yes. Monday and Tuesday. And then on Wednesday, it's 7 o'clock in the morning to 9 p.m. Now, the law is that the last person who is in the queue at 9 o'clock will be allowed to vote. So at 9 o'clock, the presiding officer will go to the end of the queue to say, this person is the last person because it's 9 o'clock. Anyone who comes after that person will not be allowed to vote. But the last person on the queue at 9 o'clock, all the people who will be on the queue at 9 o'clock will all be allowed to vote, irrespective of how long the queue is, as long as you are in the queue at 9 o'clock by the time we close. How many parties are we looking at? Oh, for the national, we're looking at 29. So your ballot paper for national is going to have 29 parties. But, there are different numbers for different provinces. But I think all in all, we're looking at 48 parties that are going to be contesting this election. So multi-partyism is well and alive in our country. And I don't know, I assume you haven't had time to really sleep because you're in and out and you're traveling a lot. Have you prepared yourself? Are you ready to go the mile? Because after the elections, then we have results and then we have analysis and then you have all these different meetings of declaring this and this is an incident. Have you done all the vitamins and had enough sleep? I've been in this game for 10 years. I've done 4 elections. So I am prepared. We're all prepared in the commission because we know that we'll all have enough sleep after we have declared the results. Speaking of the 10 years that you've been in this game, have you had time to reflect on the 20 years of democracy and the fact that we have another election and this year we have all these born frees for whom this is a new and liberating experience? Yes, we have reflected on that. In fact, the reflections, it's not only the born frees would know that this will be also the first time that we're going into an election without Utata Umadiba. Yes. And we're saying to South Africans, as we go into this election, we have to do so to honor his memory. Well, I thank you for taking time out of your busy schedule to come and inform us and empower us, and good luck with all the plans. Thank you very much. Net hierna gesels ons met die nuwe burgemeester van die Namakwa munisipaliteit oor hulle planne vir die pad vorentoe. Bly ingeskakel.
Die Namakwa munisipaliteit op Springbok het die afgelope paar jaar kwaai wiplang gery. Die munisipale raad het bykans geen vergaderings liewer vir hierdie jaar gehou nie. Agterstallige water- en elektrisiteitsrekeninge van miljoene rande en hofgedinge tussen die munisipale bestuurder en die raad het die munisipaliteit verder in 'n spinnerak toegespin. 'n Nuwe raad en 'n burgemeester is die afgelope maand aangestel. Spesialist-regisseur Keith Suster het met die nuwe burgemeester, meneer Boebo van Wyk, oor die pad vorentoe vir die Namakwa munisipaliteit gaan praat. Meneer van Wyk, as nuwe burgemeester van Namakwa munisipaliteit, gaan dit vir u uitdaging wees om nou in die stoel te sit? Dit is 'n uitdaging, omdat enige werk as openbare verteenwoordiging is 'n uitdaging. Dit is 'n groot eer en 'n voorreg om sulke posisies te hê, maar dit is 'n werk wat jy moet doen met die nodige integriteit en eerlikheid en deursigtigheid. En by Namakwa het die laaste klompe jare en veral die afgelope 2 jaar het dinge verkeerd gegaan nie. Veral ten opsigte van finansiële bestuur. As 'n mens na die auditverslae van die vorige 2 boekjare wys dit ernstige wanbestuuring van fondse, onder andere ongemagtigde uitgawes. Die munisipaliteit het ook in 'n baie slegte skuldsituasie beland nie. Veral groot skulde aan die waterraad, waar ons praat van 35 miljoen rand agterstallig. Dan praat ons van byna 19 miljoen rand. Die waterraad Eskom 35 miljoen, die waterraad ongeveer 19 miljoen rand agterstallig. Ons akkrediteerde staan heidaglik op ongeveer 91 miljoen rand en so nie. So dit wys dat ons sit met groot uitdagings by die munisipaliteit, maar uitdagings wat nie onoorkomlik is nie. U sê nou vir my die afgelope 2-3 jaar was dit maar 'n moeilike tyd hier vir Namakwa munisipaliteit. As burgemeester, hoe sien u nou die pad vorentoe vir die munisipaliteit? Die eerste ding waarin ons aandag gegee het as nuwe raad is dat ons het onmiddellik 'n konsepbegroting opgestel, want daar was geen werk aan die begroting gedoen nie, alhoewel ons eintlik al 7 maande agterstallig was. So 'n onmiddellike konsepbegroting opgestel en dit by die raad ter tafel gelê. En die belangrikheid is dat ons nou teen die einde van Mei hierdie begroting aanvaar as raad, want ons kan nie ons werk vir die nuwe boekjaarsbegroting doen nie. Aan die ander kant sit 'n mens met situasies dat daar is bepaalde dinge wat verkeerd gegaan het van al die opsigte van die finansies. Ons het die LER van plaaslike regering gevra om ons te kom help. Die munisipale bestuurder het bedank en hy het dus iemand aangestel, 'n hoofdirekteur by sy departement, een van sy mees senior mense, om ons te kom help in die munisipaliteit om die munisipaliteit vir ons tot Julie maand te bestuur. Intussen het ons al reeds adverteer vir die pos vir munisipale bestuurder, so ons kan die werwing intussen nou doen. Watervoorsiening was nog altyd vir die Namakwa munisipaliteit oor jare 'n groot kopseer, juis omdat hierdie ou pype gereeld gedurende die somermaand gebars het. Maar daar word nou blykbaar miljoene rande gespandeer om hierdie ou watertoevoerstelsel op te gradeer. Kom ons praat oor water, meneer van Wyk. Hierdie streek is oor die jare bekend dat watertekorte, of liewer dat daar kwaai watertekorte is, maar daar is nou 'n plan. Ja, huidiglik is daar 'n groot waterprojek aan die gang nie, van water wat ons kry van die Oranje rivier. En die grootste gedeelte van die Namakwa se bedieningsgebied kry water uit die Oranje rivier. En daar's 'n opgraderingsprojek wat omtrent tot 5 jaar sal loop, waardeur die pyplyn van die Oranje rivier na Namakwa se bedieningsgebied huidiglik opgradeer word. Daardie sal definitief groter stabiliteit bring ten opsigte van die lewering van water. Jy moet verstaan dat toe die stelsel in die 1970s gebou is, toe is hy gebou om baie minder gemeenskappe te bedien as wat hy nou bedien. Behalwe die water van die Oranje rivier, is daar 2 dorpies, Kommagas en Buffelsrivier, wat boorgat water uit die Buffelsrivier in daai omgewing kry. Hulle het ook soms, veral Kommagas het soms ontbreking in dienste. Ons het nou onlangs seker so 2 weke terug met die departement van waterwese ontmoet en hulle het vir ons ten minste 2 miljoen rand goedgekeur en hulle het beloof hulle sal nou nog 'n ekstra 3 miljoen kry. En ons kan 3 miljoen rand kan inpomp in daardie gebiede om ook hulle se watersituasie te verbeter. So daar is definitief planne ten opsigte van die stabilisering van die waterlewering in die Namakwa gebied. Kom ons praat oor elektrisiteit, meneer van Wyk. U het net nou genoem dat daar groot skuld is vir elektrisiteit. Hoe dink u kan die raad en u self met die hulp van die gemeenskap daai skuld afbetaal, as 'n mens so kan sê? Ja, die elektrisiteit skuld is ongeveer, agterstallige skuld is ongeveer 35 miljoen rand. En om die skuld af te betaal,
het ons 'n gesprek met Eskom getree en dit is deel van hierdie skulddekkingsstrategie waardeur ons 'n vaste bedrag maandeliks behalwe die lopende rekening ook op die agterskuldige skuld sal betaal. Maar jy moet verstaan daar is bepaalde dinge wat ons moet doen in ons elektrisiteitsnetwerk om miskien lekkasies en ek wil anders sê kragverlies en so aan te verminder. Dus byvoorbeeld die installering van nuwe transformators en so aan by Oukiep en Nababi. Ons is besig met so 'n proses. Selfs hier by Springbok en Maatjies Kloof is ons ook besig om te kyk hoe kan ons transformeerders opgradeer dat ons meer effektief ons krag kan gebruik. Daar's byvoorbeeld die hele kwessie van die R106 vir basiese beskikbaarheid wat die munisipaliteit hef op die reeds swaar belaste inwoners veral van die gebiede waar die munisipaliteit self krag gelewer. Nou daardie gaan ons in die nuwe finansiële boekjaar afskaf. Want hoe kan jy mense wat gratis krag kry straf? En hoe kan jy mense wat reeds armoedig is nog 'n verdere elektrisiteitslas opplaas? Jy skep later 'n skuldsituasie wat 'n kunsmatige skuldsituasie is en jy plaas verder druk op huishoudings wat reeds deur armoede en werkloosheid daaronder ly nie. Kom ons kyk na paaie en ander infrastruktuur. Watter planne is aan die gang om dit te verbeter, want die paaie hier in die dorpe lyk my baie sleg, maar jy sê daar's lig in die tonnel. Kyk, die regering se infrastruktuurprogram van nasionaal. Namakwa baat al klaar daarby. Ons 'n breë gebied in terme van die waterinfrastruktuur is deel van die streeks grootmaat infrastruktuur toelaas nie. Dan die opgradering van die N14 in die rigting van Appington wat al klaar is. Dit is definitief 'n inspuiting vir ekonomiese ontwikkeling. En die opgradering van die N7 die pad tussen Kaapstad en Windhoek gaan definitief toerisme en ander ekonomiese ontwikkeling bevorder. Maar binne in ons dorpe self kry ons dat baie dorpe het nog grondstrate. Baie van ons dorpe sit selfs die teerpaaie sit met gate en so aan. En ons sal moet kyk na dat ons meer deur middel van die openbare werke program, maar ook deur die munisipale infrastruktuur toelaat dat ons juis moet die situasie by Namakwa moet gebruik dat ons meer befondsing kry om veral die ding van die plaveisel van strate, mense sê die paving van strate in ons arm gemeenskappe dat ons dit kan bevorder. Net hierna is ons die gesprek met die burgemeester van die Namakwa munisipaliteit voort. Bly gerus ingeskakel.
Welkom terug by Fokus. Spesialis regisseur Keith Suister gesels nou verder met die burgemeester van die Namakwa munisipaliteit. Springbok is op die oomblik die hoofdorp hier in Namakoland, maar die dorp bars uit sy nate. En infrastruktuurontwikkeling is natuurlik van kardinale belang. Nou die ontwikkeling van hierdie winkelsentrum kan grootliks die druk op die dorp verlig. Die een probleem wat gebeur het by besigheid se ontwikkeling, en vir ontwikkeling, enige ontwikkeling is grond van kardinale belang nie. En 'n mens moet dus baie duidelike beplanning hê ten opsigte van die grondgebruik in jou munisipale gebied. So dis een kwessie waarna ons sal moet kyk nie, na die grondgebruiksbeplanning van ons munisipaliteit gebied. Ook dat jou besigheid kan nie so erg gekonsentreer wees in een van deel van die dorp nie. Dat ons dit 'n bietjie meer moet versprei na die groter Springbok gebied en so aan. Daarom is die ontwikkeling van die nuwe mall wat in Bersig nou gebou word, vir so 'n belangrike ontwikkeling. Daar was kwessies wat die proses vertraag het. Dit is nou opgelos en almal kan sien dat die konstruksiewerke het nou begin. Daar's byvoorbeeld vir 2 jaar, 'n tydperk van 2 jaar, omdat die raad nie sittings gehad het nie, en omdat die goed nie aandag gekry het nie. Daar lê baie aansoeke vir grond, beide residensiële grond vir woongebiede, woonerwe, maar ook besigheidsgrondaansoeke wat nie aandag gekry het. Ons het reeds daarna gekyk en ons wil daarna eers kyk, want 'n mens kan ook nie net grond sonder meer net vervreem nie. Ons gaan daarna kyk en dit ook so spoedig as moontlik daaraan begin aandag gee nie. Baie mense gaan nou sê, meneer Boe van Wyk, as 'n nuwe besem, hy gaan nou skoonvee vir 'n paar maande of so, en dan gaan daar weer probleme is. Wat het u vir die gemeenskap te sê daaroor? Ek wil nie van myself as 'n individu praat, maar die ANC het byvoorbeeld 'n besluit geneem by hulle se Mangaung-konferensie dat hulle gaan van hulle se meer ervare lede of leiers gaan hulle vat uit posisies van nasionale en provinsiale regering en hulle afbring na plaaslike regering, omdat dit die plek is wat 'n mens kan sê dit is die eerste gesig van regering. Dis waar dienslewering en ontwikkeling werklik plaasvind en dat jy van jou meer ervare. So ons kom nie net na die posisie van burgemeester van nêrens nie. Ons kom uit 'n bepaalde ervaring en mense moet in terme van die ervaring van die party, die ervaring van die individu en dan ook die situasie. Al wat sal belangrik wees is dat 'n munisipaliteit bestaan uit 'n munisipale raad. Hy bestaan uit 'n administrasie. Hy bestaan uit 'n gemeenskap. Hierdie 3 partye moet saamwerk om die munisipaliteit op te bou. En dis waarmee ons vanaand Fokus afsluit. Kykers se kommentaar, tweets, voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons vertrou dat verkiesingsdag 'n sinvolle en 'n bevrydende ervaring gaan wees. Van my Lenet Fransis en die res van die Fokusspan. Totsiens dan tot volgende Sondag aand.